Kanitha wa Gatoreki ni uritie atongoria a kiuteti na aria maramatha iturwa ngurani cia kiuteti mekirire na methe njira cia kuguithia ngarama ya muturire, kuona namba nene ya akenya ikoretwo igiikara na minyamariko. Kiaria hindi ya igongona ria mitha, Archbishop wa kanitha wa Gatoreki Archdiocese ya Nairobi Philip Anyolo noigire ni kieha kuona akenya magithi na mbere na kunyamarika guku na watongoria magikira hatari gwetha kihonia. We need to hear solutions and how the new leaders will cushion the poor in this economic crunch. Ihinda-inĩ riu Anyolo nĩoigĩte ungumania nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa manyitĩte itemi harĩ kuongereka kwa ngarama ya muturire, kuona aingĩ a ateti makoretwo magĩkuruhania naguo. We are cognizant of the fact that our country is blessed with many resources that often are misused and lost due to massive corruption in the public institutions. Riu atongoria nĩ morĩtie akenya magathura atongoria arĩa matarĩ na wĩyendi na arĩa marĩ na ngoro ya kũmatungatĩra hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana. We urge the national government to move with speed to lower the prices of basic commodities like maize flour, maize and beans, cooking fat, kerosene, so that families can afford to meet their basic needs. Ciegithire wa bururi uria urugameire makiria tirilioni 7.9 na uria uthite na mbere na kwambatira thutha wa bunge ciri kwambatiria gikiro kia kiria bururi ungikomba nginyagia ciringi tirilioni 10. Archbishop Anyolo niugite uyu ni ugwati na kuria ateti aria maranyotera giturwa kia president kwanirira mitaratara ya kunyihanyihia. Our inspiring leaders ought to tell us the strategy they intend to put in place to address both debt repayment and management going forward in order to improve the welfare of the citizens of our country. Ogena ku kaunti-ini ya Nakuru, Bishop wa kanitha wa Metro Mike Brown ni oritie ateti kugacirithia thayo na kunira kanua ithigi hindi ino ya kambeini, akiuga ithurano cia na hau kabere cia nacungiririo haguku wa ugitiri na kuguoyohia ahuri biashara o undu umwe na igithia. Kama Kenya tunahitaji amani kuliko wakati mwingine wote. Kwa hivyo ninaomba wanasiasa wanapoomba kura zao, tafadhali ninawaomba muombe kwa amani, kwa upendo, hii watu ni familia moja. Maya magithiaga na mbere gikundi gia kunyabara ithurano kia ILOG nikiorotete igoti ni kumairiria hari kurekereria ituria kana ateti aria marakuruhanio ni ciiko cia ungumania ni magirwo ni gutungatira wabici cia muingi kana aca. We also implore citizens to overwhelmingly reject individuals who have been implicated in corruption and criminal cases. Gerifotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wajiko.